الزول في الاول نقلا ديال السياج ديال لاجياسكا يضنا مثلا الياس لاميلي بريزيدون دو كوميتي دي سيبورتور دو لاجياسكا الزول مثلا الياس انسو في سيكور لي باج نور توسيف انسو في سيكور لي باج توسيف غور يوتيوب سعيد التلوان سكيف لد تيكليوم نتيت بس سلوي تلفاف بالمسلمين القبيل تلي يظهر نسنقوا قال الدنيا تشوف كوني لا ما كتسوالي ما نروح عند الغاشي ميم سي هو انا نبدي لا بوليس على ايسي ديفيتي لا مارشا غينيا لا بوليس على ايسي ديفيتي لا مارشا غين دي لي زاكسي كل بريسك enfin pratiquement tous les accès غلقنت mais quand même les gens ils ont utilisé le métier à la force mais ils ont insisté pour faire la marche donc دايني ديضران انا توالي ما كسوا لي باج لي فيديو لي فوتو de la marche C'était un soutien pour le président Mellel ou pour la direction guinéenne. أنا توالي ماشي داينا نفر لي ريزولطا لان وداني شيت باش نفهم كان فيه الحاجه. La GSK c'est pas un club de sport c'est pas un club sportif c'est une identité donc nous connaissons des points beaucoup plus c'est que هنا خدمت تقبيليس وي بارك الله فيك parce qu'il y a pas que l'argent واللي بغا نداون نروح نداون ما تدايم تيخص نداون الغاشي مي تقبيليت واش هو داون تقبيليت سوا تيلي سوا تيلا دونك كسنيني غنعطيكم الصحه فين تخدم في ليدونتيتي لي سيمبول وكذا نيشيت لي سيمبول سون انتوشابل ماتو جياسكا نيف القبايل il est intouchable donc شادين c'est une belle chose c'est une réussite totale وان شاء الله كتولي على سيبورتير خانا نخدم دوطر زينيسياتيف باش on va essayer سفكنا فو ديال لا ديريكسيون اكتويال بسم الله اول لي سيبورتوري كلاند كوت وسيف اش زمرا سنتين Voici, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Même si nous allons au comité, ils nous ont soutenus. حملنا تقبيليت حملنا la région sud. يا خويا vive la GSK والسيمبول هذه يكمل ونسقسيها السيمبول. فيف ملال اوسي. اوسي فوالا. فيف شريف ملال. فيف GSK فيف شريف ملال. ثاني ميرتي.